Do važnih rezultata ne dolazi preko noći. Tokom rada u IT kompaniji najvažnija lekcija koju sam naučila jeste koliko je značajno da stalno učimo, da naše znanje ne prestaje onog trenutka kada završimo svoje studije, već da upravo tada počinje, kada se prvi put susretnemo sa praksom. Tiče najvažnija lekcija koju sam učio do sad u moje, kažemo, tech karijeri, to bi bilo da je najbitnija stvar konstantno usavršavanje, kažemo, i tehničkih veština s jedne strane, ali i soft skillova ili komunikacijnih veština, kako voli to da zove. Najvažnija lekcija koju sam naučila baveći se digitalnim marketingom jeste značaj praćenja trendova. U kompaniji Mercator S gde radim, trudimo se da sav sadržaj koji plasiramo kroz naše društvene mreže bude usaglašen sa afinitetima prema publici. Ono što sam shvatio jeste da svaki korak unapred vredan truda, da je svaki novi izazov mogućnost za usavršavanje kako na ličnom, tako i na profesionalnom nivou i da bez obzira na poteškoće važno je ostati dosledan, verovati u svoje sposobnosti i timski duh jer se trud na kraju isplati.